Mi mà mi chỗ mà tao chỗ điểm nhón nêm à. Đó bên nhà nó. Mi chỗ mà tao chỗ mà tao bỏ điểm nhón nêm này nó. Mi có nhà lên à. Bè ăn nhiều nhiều. Nhà ở sơ nó. Mi có nhà lên mà nó. À, mi có nhà lên mà so gì nó. Tao phun mà so gì. Nhí. Mẹ chỗ mi chỗ thôi mà chơi điểm này xí nó. Mi mẹ chỗ mi tiền thôi mẹ nó. Chung vào mi. Chung xem nào. Cái đó bỏ mà mi quay mặt này đẹp. Đó. Cái đó bỏ mà mi mua nhà tôi là. Ní cái đó bỏ mi tiền thuê ở rồi nó. Mi thuê đó mi rồi ní. Mi cô dân gì này mẹ mà quay mẹ. Quay mi rồi cái đó bỏ mi tiền thuê mi rồi mi cô dòng cho lên mẹ. Nó. À mi cô dòng cho lên đó mi cô dòng bị đó mi rồi đó nó. Ní á nè. Mi cô dòng mà ní á nè mi làm nè. Đó. Mi làm mới rồi nhỉ. Vì ở khẩu mà mi mà là sao mù là đẹp. Là sao mi nó. Là sao mi ú bà mày đang bé. Nó bè mình lấy mũ rồi bè mi vô xích xì á mày là nó. Bè mi vô mà mi ta sẽ kế tha mày. Đó mi ta ở tầng sẽ kế tha mày. Đó. Bè ở đây li mồ mồ là. Đi thấy chưa? Bè li mồ vậy này xí xí. Là ở xí mà bè li mà. Xí xí á mày nó đi mà bè mi làm nhé. Xí. Đó đó xí xí ú má mi mà lấy mũ rồi nhỉ. Đó. Mi vô miဝင်mi qua ule mi thôi nó. Mi cố giờ mi ra mi rồi mẹ này mình lấy mũ rồi mi lo gì chỉ về lại nó. Mi lo ú mà con mi mà lấy mũ rồi nhỉ. Mi cho mà ở xa sau xí xí mà nó đi mua mẹ. Cái này này càng xí xí mà. Tần thôi là. Lấy một. Tần thôi nó. Đây là. Tần mình thấy mũ rồi nhỉ, gì này lên mà làm mi cho ra mẹ tôi làm gì mà. Nè, cho ra mẹ nó. Bọn mình rồi gì này so cái xin đấy. Đó, tao bỏ đây á, nhiều nhiều cho ra mẹ rồi mi mà lấy đâu cũng bỏ. Này tần một đi. Đây là. Qua mi cho con mi, nó. Mi mà lấy gì mũ rồi nhỉ. Ở bao nhiêu mi cho mi nó. Li mô chú con mi mà lấy gì mũ rồi nhỉ. Anh nói chú con mà con nhà xí xí mà món là. Vì anh nói chú mà ở xe á để anh con chú thay á để đi mà ra để ở xe đi phê ra để bỏ. Đó, úp mà ở xí ra mi anh nói mà con mũ rồi nhỉ. Là quá mi lên mày ra bù bia mi cái sao mày ra bù nó xí á để đi còn ngó cái nó đi mua nhỏ là anh nói mà thì anh nói mà đánh một từ là mày ta đi bù cậu đấy liền mà nói con mi rồi nhỉ xí á để đâu đi mua nhỏ xí xí mà anh thấy hả? Mà biết rằng mình thuê là nhía này chú rồi vì là nhía này úp mà mình thuê nhía này thì xem tiền là xí mà con nào mà về trả thua dần thôi là mình thuê con nào nhía này lúc vào thì này tôi là em nhóm mình giao tôi quẹt úp mà nhía này chú con này nó đi ở miếu xí xí mi rồi nhỉ mi mà lên đi mua rồi nhỉ mà xí đâu nó mi nó mà hồi số cái mà hồi mi cho mà hồi ăn nó cho về nó ở xí bên như miếu mi rồi nhỉ lấy này hả mi cho mà nhà xí xí mà nó khá nó conပြောnày bà phía conပြောnhà gì vậy thì tao loပြောvề tâm này tụi thôi mà nhà xí xí mà xí limo thôi đấy giá này để xin xí xí mẹ bà phía bao nhiêu mới rồi mẹ mình nhà mình mà cái sao bị bù ra mà hôm mà cái sao này đi mà cái sao bù rồi nhỉ nhà xí xí mẹ khá đấy bà rồi mà mẹ con mà con vô con mi ở bao nhiêu mà con rồi mi đi về ya mà ya bu bi mi lo xí xí mẹ lấy mấy nhà này bề nhà này mà anh nó mi lấy mẹ
စီရမီလင်းတာမဲ့နိုင်ကွယ်မီမကစားဘူးဆိုရင်မီကြိုကြိုဒီကနေစစ်စီရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခလုံးမှာလည်းဒီကနေစစ်စီရတယ်မီကြိုးမှာဒီကြိုးပဲခွဲထားမယ်လေနော်ဒီကနေတပိုင်းလူရင်တော့တပိုင်းပါလဲဥပမာဒီတို့မီကြိုးပေါ်ဖွင့်မီဘူးပြူတဲ့ဆက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ်ဖွင့်မဲကြိုးကောင်းရင်ဒီကနေမီလာဆော့ဆက်နေရတယ်နော်ဆော့ထွဲမယ်ဆိုရင်မီကြိုးရောင်ပါရောင်လဲအမဲဒီအခလုံးကဲတော့ဘောဝင်မယ်ကဲတော့ဘောပြန်ထွက်မီကိုရောင်မီကိုရောင်ဝင်ပြီးဒီကနေမရောက်လားရောက်ပြီညာနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ညာနဲ့အကောင်ထဲမှာမဲညာရှိတယ်လေနော်ဥပမာမဲညာရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်ညာနဲ့ညာပေါ့နော်ဒီကနေလီမွာပြီးမိုးပြဥပမာအစစ်မှာမီးမလိမ်ဘူးဆိုရင်မီလုံးမှာကောင်းမကောင်းစစ်စီရမယ်မဟုတ်လားမီလုံးမရှိစရာတဲ့အချိန်မှာမလဲမီကျိုးမဟုတ်လားမိုးပြနေမှာနော်အစစ်မီလုံးစီပြလာပါမီလုံးကောင်းမကောင်းမီလုံးကောင်းတယ်မမီးညာမကစားဘူးဆိုရင်မီကျိုးမိုးပြမလဲမိုးပြဟုတ်လားကောင်းတယ်မိုးပြကောင်းပြီမီလောကောင်းပြီမီမရောက်ဘူးဆိုရင်ဘာကျိုးလဲအကျိုးကောင်းမကောင်းကျန်စီစီရမနာအကျိုးဒီကနေဒီနေ့ဘယ်မှာဟောဒီမှာမဲစင်ချာကိုပက်တလီထိုးလာရတဲ့ပက်တလီတော့ကြွေးရတယ်ဒီကနေဆွေးရမှာဆိုအကျိုးစီရတယ်ဒီအကျိုးဆိုင်နေမှာဟုတ်လားဒီကနေစားထွက်ပဲဒီကနေမီကျိုးကတော့ပူထားနေအောင်မျိုးလေကျိုးသားရေမအော်နေမှာပေါ့နော်ဥပမာကောင်းပြီနော်ကောင်းပြီဆိုရင်အစီအနောက်စစ်ဆရာမလို့ပါဘူးလားလို့တယ်ဒီကနေစစ်စီအစီပါကောင်းပြီဆိုရင်ဒီကနေတော့ဒီကနေတစ်စိမ့်နော်အနောက်မှာဒီစစ်စီရမယ်ဟုတ်ကြပြီကောဒီအမြင်နေမယ်မိုးပြထောက်စစ်စီရမယ်နော်ဥပမာမီလောကောင်းမယ်ဆိုရင်မီလောကြည့်ရမယ်နော်မီလောကောင်းပြီနောက်ကျိုးအပေါင်းကျိုးမကောင်းရင်မီလီပဲရလားမရဘူးစစ်စီရမယ်ဒီမှာမိုးပြကောင်းတယ်မိုးပြကောင်းပြီအနောက်ကျိုးမကောင်းရင်မီလီပဲရလားမရဘူးအကျိုးဒီကနေထားရတယ်နော်အညာနေအနောက်အနောက်ရေးသမအောင်ဘာဖြစ်အနောက်သမအောင်ဝိဆိုဥမာစိန်နဲ့တိုက်မြေသူမသိဘူးလားမီကျိုးပြဲသွားလို့မီမျိုးစိတ်စီမကြိုးသားဘူးလားဒီမှာကြိုးပါတယ်ဘောမယ်ဒီကနေစောက်ကက်စိတ်တယ်လေဒီမီအနောက်အစစ်လိမ်မီနိုင်ကွယ်မီမှာမလိမ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါစစ်ဆရာမလို့ပါဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အယောင်မိုးပြနော်မိုးပြပြန်နေမိုးပြမှာပြန်ညာနေပေါ့ဟုတ်လားစစ်ဆရာမယ်ကောင်းမကောင်းဟုတ်တယ်ဥပမာကောင်းမကောင်းစစ်ဆရာမယ်ကောင်းတယ်ဥမာကောင်းပြီမီလောကောင်းပြီအနောက်ကျိုးမကောင်းမီလီပဲရလားရပါနောက်ကျိုးစစ်စီရမယ်အဲ့တော့မြေမမီလိမ့်ပါနဲ့ဗျနော်โอเคကြော်သေးရမီဘယ်မီညာမီပြတော့နော်တကယ်မလင်းဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစစ်စီရမယ်ဗျဘောကနာရော